iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Hari impungenge ku cyuka kibi mu bucuruzi hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigiye kwiyongera mu gihe Ubushinwa butangiye kwishyuza amahoro ku bicuruzwa biva mu buhinzi byo muri Amerika mu rwego rwo kwihimura. Murumva kandi umusore w'umunyarwanda ukora imashini zisudira zikoresha amashanyarazi n'amazi. Izi postas zisanzwe urumva ko ubundi n'imbere habarimo ibyuma birabyuma rero bibasha gukonsoma umuriro watumetse bura ku mashanyarazi nimba gukoresha umuriro w'amafaranga igihumbi kuri imashini yanjye. Iyi ni umuriro w'igihumbi ukoresha enda umunsi umwe ashobora gushyira umuriro w'igihumbi akayokoresha icyumweru kirenga. Muri Cote d'Ivoire ibiryo gakondo byitwa tieke bikomoka ku myumbati yinitse biri ku rutonde rw'umurage ndangamuco w'umuryango w'abibumbye bifasha cyane abagore kwiteza imbere. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri iyo mwese ikaza muri amakuru yo kuri wa mbere turi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu. Amakuru ku buryo burambiye ni mu kanya Prudence Ngyumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko izahagarika 83 bya gahunda zayo mu rwego rushinzwe gutanga inkunga mu mahanga USAID. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko icyo cyemezo cyafashwe nyuma y'igenzurwa ryamaze ibyumweru 6 ryakozwe Donald Trump amaze gutegeka ihagarikwa ryo kohereza inkunga. Anyuze ku rubuga nkoranyambaga rwa X rwahoze ruzwi nka Twitter, Rubio yavuze ko izi mpinduka ahubwo zatinze gukorwa kandi ko zizakora amateka. Yavuze ko amadolari abarirwa muri za miliyari yakoreshejwe kandi nta ntego y'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo. Amerika nk'umuterankunga uruta abandi ku isi yafashije mu gihe cy'imyaka myinshi yashize kugabanya ubukene, inzara no kuzahura amajyambere ku isi. Minisiteri y'ingabo muri Syria iravuga ko yarangije ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Latakia na Tartus ziri ku nkombe y'inyanja nyuma y'uko abasivile babarirwa muri magana biciwe n'inzego z'umutekano za guverinoma nshya. Nyamara nubwo hatangajwe ihagarikwa ry'ibyo bikorwa bya gisirikare, hari amakuru avuga ko hari imirwano mu bice byo mu byaro muri utwo turere. Perezida w'agateganyo Ahmed al-Shara yavuze ko azashyiraho akanama kigenga ko gukora iperereza kuri ubwo bwicanyi bwakorewe mu bice bishyigikiye uwahoze ari Perezida Bashar al-Assad. Dufata nk'ubugizi bwa nabi icyo cyose gihamagarira canke kirondera kubiba amacakubiri muri Syria dukunda. Ibikorwa nk'ivyo nta kibanza bifise muri twebwe. Syria hamwe n'ibiyigize vyose izoguma yunzwe n'ishaka ry'abanyagihugu bayo hamwe n'ingufu z'igisirikare cayo. Ntituzokwemerera uruhande na rumwe gukinisha ubumwe bw'igihugu canke guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Dushingiye kuri ivyo twatangaje ishingwa ry'umugwi ujeje kumenya ukuri uzotohoza ku vyabaye, ababikoze bashikirizwa ubutungane kandi wereke ukuri abanyesiriya kugira buri wese amenye abari nyuma y'ibi bikorwa vy'ubugumutsi n'ubugambanyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya byahamagaje inama y'igitaraganya mu kanama k'umutekano ka Loni kugira ngo haganirwe kuri ubu bwicanyi. Igikorwa gikomeye cy'ubutabazi kiri gukorwa ku nkombe z'uburasirazuba bw'Ubwongereza nyuma y'uko ubwato bunini bwa Amerika n'ubwo muri Portugal bugonganiye mu nyanja izwi nka North Sea. Umuyobozi w'icyambu kiri hafi aho yavuze ko ikibatsi gikomeye cy'umuriro cyabonetse mu kirere igihe ubwato buzwi nka Stena Immaculate na Salongo bwasekuranaga. Umwotsi mwinshi uvanze n'umuriro biri kuzamuka biva mu bwato bwombi. Abantu barenga 30 batabawe bajyanwa ku nkombe. Abari muri Stena Immaculate bose baracyariho.
umuyobozi w'umuryango w'ibihugu bikora ubutabaranyi mu rwego rwa gisirikare mu Burayi na Amerika OTAN aravuga ko uyu muryango utazemera ko haba icyuho mu rwego rw'umutekano muri Bosnia ahakomeje kuvugwa izamuka ry'ubushyamirane mu duce twiganjemo ba nyamwinshi b'abaserbe bashaka kwitandukanya n'ahandi hose ku gihugu. Igihe yari mu murwa mukuru Sarajevo, Mark Rutte yavuze ko atazemera ko amahoro yagezweho mu buryo bukomeye ashyirwa mu kaga. Nibyo impungenge z'ikibazo cy'umutekano ndazumva, ariko reka ibintu bisobanuke. Ntabwo turi muri 1992 kandi ntituzemera ko hongera kubaho igihungabanya amahoro. Umuryango mpuzamahanga urahari kandi ufite ubushake bwo gukomeza gufasha cyane, harimo no kubinyuza mu ngabo z'Uburayi zashyiriweho Bosnia na Herzegovina ndetse na NATO. To continuing our strong support, including through EUFOR and NATO. Ariko Rutte yavuze ko bizaterwa n'abategetsi mu rwego rwa politiki muri Bosnia bagomba gukemura ibyo bibazo. Urugendo rw'umuyobozi wa OTAN ruje mu gihe abategetsi b'igice cy'abaserbe gishaka kwitandukanya bagaragaje kubuza polisi ya Bosnia n'inkiko zayo gukorera mu turere bagenzura tuzwi nka Republika Srpska. Aya makuru ya BBC. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abahoze ari abategetsi ku bwa Perezida Joseph Kabila basabwe kwitaba umushinjacyaha wa gisirikare. Nubwo nta mpamvu isobanuye yatanzwe, ubushyamirane bwa politike bumaze iminsi bwarazamutse cyane kubera intambara y'umutwe wa M23 mu burasirazuba bw'igihugu. Perezida Felix Tshisekedi uherutse gushinja uwamubanjirije ku butegetsi gufasha inyeshyamba za M23 zimaze igihe zifata uturere dutandukanye. Kabila we yahakanye uruhare urwo rwose mu ntambara y'inyeshyamba, ananenga uburyo Tshisekedi ari kwitwara muri aya mage. Ubwongereza n'Ubudage byasabye Israel kugarura amashanyarazi i Gaza. Ibi bihugu byatanze gasopo ko icyemezo cyafashwe ku cyumweru cyo gukata umuriro gishobora kurenga ku nshingano za Israel zikubiye mu masezerano mpuzamahanga agenga ubutabazi. Ubudage bwavuze ko ibi bishobora gutera kandi kaga. Israel ivuga ko icyemezo kigamije kotsa igitutu gikomeye Hamasi ikarekura abandi bantu basigaye bafashwe bugwate. Abari mu biganiro ku ruhande rwa Israel bategerejwe muri Katari mu biganiro byo kongera igihe cy'agahenge i Gaza. Jacques. Urakoze Prudence Ngiyumva. N'amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere kwerekeranye n'ubukungu. Hari impungenge ku icyuka kibi mu bucuruzi hagati y'ibihugu bibiri ku isi bifite ubukungu bukomeye kurusha ibindi kigiye kwiyongera mu gihe Ubushinwa butangiye kwishyuza amahoro ku bicuruzwa biva mu buhinzi bwo muri Amerika mu rwego rwo kuhimura, kubera ko Perezida Donald Trump aherutse kuzamura amahoro ku bicuruzwa biva mu Bushinwa. Kuva yagera ku butegetsi mu kwezi kwa mbere, Bwana Trump yashyizeho amahoro menshi ku bihugu bikomeye bisanzwe bihahirana na Amerika birimo Ubushinwa, Canada na Mexique. Avuga ko byananiwe guhagarika bimukira binjira muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko ndetse n'ikiyobyabwenge cyica cyane cyitwa fentanyl. Ni inkuru ya Laura Bika mukizwa na Robert Patrick Misigaro. Amakuru ya mbere y'Ubushinwa yo ku rugero rwa 10 na 15 kwijana ku bidandazwa vya Amerika nk'inyama z'inkoko, iz'inka, iz'ingurube, ingano hamwe na soya yatanguye gushigwa mu ngiro uno munsi. Beijing yasubirije Amerika mu ndumane nyuma yaho Bwana Trump agwirije na kabiri amakori ku bidandazwa z'Ubushinwa agashika ku 20 kwijana. Ubushikiranganje bw'Ubushinwa bujejwe imigenderanire n'amakungu bwabandanije kwihagarara ko kandi bwarahiye ko buzohangana gushika ku iherezo ry'ingwano y'urudandaza canke iyindi ngwano iyo ariyo yose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi ngingo zo gusubiriza mu ndumane ziraza gukora cyane ku turere two mu vyaro ahagwiriye abashigikiye Trump, ariko Beijing iracafise inyifato isa no kwigumya kugira hashobore kuba ibiganiro na Washington. Inkuru ya Loha Bika. Reka tujye mu Rwanda ho umusore Dani Kwizera amaze gushyira hanze imashini isudira, avuga ko igiye kugabanya cyane ikiguzi cy'amashanyarazi yakoreshaga. Uyu musore usanzwe akora akazi ko gusudira avuga ko igitekerezo cyo gukora iyi mashini yayitewe n'igiciro cy'amashanyarazi kiri hejuru cyamubangamiraga mu mwuga we. Ni imashini ikoresha amashanyarazi ariko akunganirwa n'amazi, bikaba bituma igiciro cy'umuriro yaguraga kigabanuka ku rugero rwa 50%. Nyuma yo kubona imashini ya mbere ikora neza, Kwizera ngo yatangiye kuzikora mu bucuruzi ku buryo hari izimaze kugera ku isoko kandi ngo zikaba zinashimwa n'abazigura. Umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambuta yaramusuye ategurira inkuru ikurikira.
ahandi ni mu murenge wa Kigabiro w'akarere ka Rwamagana, naho iyo mwumva ni imashini isudira, ni ukuvuga ifatanya ibyuma bitandukanye. Iyi ni imashini yakozwe n'umunyarwanda Dani Kwizera ukomoka mu karere ka Rwamagana. Ni imashini itangaje kuko ikoresha umuriro w'amashanyarazi n'amazi icyarimwe, mu gihe izisanzwe zikoresha ingufu z'amashanyarazi gusa. Ubwo namusuraga mu karere ka Kigabiro, Kwizera yansobanuriye uko iki gitekerezo cyaje. Nsoje kwiga nashatse kuba nagura imashini, ariko mbona imashini ziri ku isoko zihenze. Icyo gihe imashini yari ihendutse yaguraga 250, mbona amafaranga ari hejuru ntabasha kubona. Sinzi ko nashubije ubwenge nyuma, nsanga hari isomo twize toronkome muri chemistry, ndavuga nti ariko nta buryo umuntu ashobora kuba yakifashisha ubura buryo twize toronkome, nkaba nabutekerezaho ubwo noneho nkaba nabushyira muri pratique. Ntangira kuyikora, abantu baturage bati ni ibiki, ati dani none ibintu yakoze. Iminsi igisha noneho ntangira kubona abantu batangira kumbwira ati ariko twebwe nibwo batangiye kunsaba ko nabagurisha kuri za mashini. Imashini zisudira zisanzwe zikunze gutumizwa mu mahanga, zikaba zikoresha ingufu nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi kubera ibyuma byinshi bizikoze. Kwizera we ngo yavumbuye uburyo bukoresheje amazi aho kuba insinga zisobekeranye, ibi bigatuma umuriro ugenda ari mukeya. Izi postas zisanzwe urumva ko ubundi n'imbere haba harimo ibyuma, biriya byuma rero bibasha gukonsoma umuriro wacumetse bura ku mashanyarazi. Nimba ukoresha umuriro w'amafaranga igihumbi kuri imashini yanjye, iyi niba umuriro w'igihumbi ukoresha umunsi umwe, ashobora gushyira umuriro w'igihumbi akabakoresha icyumweru kirenga. Byumvikanisha yuko rero nimba mu cyumweru ukoresha umuriro w'ibihumbi wenda 10, ushobora gukoresha umuriro w'ibihumbi 2, ya mafaranga yanduka wayakoresha mu kwiteza imbere. Kwizera watangiye ashaka gukemura ikibazo cy'umuriro wamuhendaga, ubu yatangiye gukora imashini nyinshi ku buryo bibonyemo n'ishoramari. Imashini yatangiye akora ku buryo buciriritse, yaje gushimwa n'abatari bake. Kuri ubu uyu mugabo w'imyaka 30 akavuga ko amaze gucuruza izisaga 80 kandi zose ngo zikaba zikora neza. Emmanuel Mutabazi ni umugabo ukora akazi ko gusudira muri aka karere ka Rwamagana. Ubwo namusangaga aho akorera muri uyu murenge wa Kigabiro, nasanze akoresha iyi mashini nshya. Iyi ngiyi ngenda yikoresha, hari n'izindi naguriye abana nagiye nigisha bakoresha mu byaro gutyo, kandi nta kibazo kiba kirimo, ndanabasura bakabona nta kibazo pe. Nyuma y'imyaka 3 atangiye kugerageza iyi mashini, Kwizera avuga ko yishimira intambwe imaze gutera. Narishimye numva ngeze ku nsinzi, ariko uyu munsi nsigaye numva mfite ibyishimo birushijeho cyane, kubera yuko ibyo nakoze numva ko bigiye kungira akamaro njyenyine, birimo kugira akamaro n'abandi benshi. Kuko nshye ko umuntu akambwira ngo wazanye igisubizo cyiza, turimo turiteza imbere, ibyo numva binshubijemo imbaraga, bikantera imbaraga nyinshi. Amaze kugurisha izisaga 80, buri imwe ayishyuzaho ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Kuri ubu ngo yatangiye ubushakashatsi bwo gukora imashini igezweho igaragara neza. Kuri ubu ari mu bahugurwa ahabwa n'umushinga Hanga Hubs wa Leta y'u Rwanda ugamije gufasha abiganjemo urubyiruko guhanga udushya. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu karere ka Rwamagana. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Twerekeze muri Cote d'Ivoire, igihugu gifite ubukungu bukomeye kurusha ibindi byo muri Afrika, bivuga igifaransa, aho ibiryo gakondo byitwa tieke atari ifunguro gusa, ahubwo ari n'amaramuko kuri benshi. Iki kiribwa kibanze gikozwe mu myumbati yinitse, cyashyizwe ku rutonde rw'umurage ndangamuco rw'umuryango w'abibumbye, mu gihe kinafite isoko ringana na miliyoni nyinshi z'amadolari, kikanateza imbere abagore ibihumbi n'ibihumbi. Ariko imibereho yabo ibangamiwe no kudashaka gukoresha ikoranabuhanga rigezweho, ndetse n'abakeba buzuza icyuho. Ni inkuru ya Toda Opeyemi mugezweho na Jean Claude Mwambutsa. Mu gihe izuba ritangiye kurenga, Nadine Aka arahumeka bimugoye kandi arabira n'icyuya cyinshi. Amaze kuzamuka umuhanda wa kilometero 5 utandukanya umurima w'imyumbati n'agace atuyemo ka Gramorie. Muri iki gitondo yazindutse ajya kubagara umurima we w'imyumbati ungana na hegitari 2. Ku myaka 45, Nadine amaze igera kuri 22 ategura ifunguro rizwi nka acheke.
nyuma yaho ntangiriye ubucuruzi bwa aceke nifashisha amafaranga nkuyemo nkita ku bana banjye babiri. Kuri ubu umwe muri bo yarangije amashuri yisumbuye. Ubu bucuruzi bwa aceke nibwo bwamfashije, bwampaye ubushobozi nashoye mu myigire y'abana banjye. Ubwo rero sinabureka kuko mbuhagaritse sinabona ikindi nakora. Abategetsi bavuga ko ibikorwa byo gutunganya aceke bitanga akazi ku bagore bari hagati y'ibihumbi 100 na 200 mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Ni akazi ariko nako gafite ingorane zako. Harimo ingorane nyinshi ariko ntituzo twazitura. Ubwo rero nta yandi mahitamo atari ukuzakira. Nk'urugero iyo nje gusarura binsaba gukoresha ipikipiki ituruka mu gace ko hafi y'umurima wanjye. Nyirayakanyishiza ibihumbi 10 by'amasefa kugira ngo angereze umusaruro ku ruganda. Ku ruganda naho hari imashini 2 gusa. Niba ngiye ku ruganda uyu munsi nzasubira mu rugo saa 12 z'umugoroba ku munsi ukurikiyeho. Aho nkorera ni kure cyane yo mu rugo, sinshobora gukora urugendo rwa ninjoro. Binsaba kurara ku ruganda. Uyu mugore umupfakazi ubayoboye ishyirahamwe ry'abagore bagera ku 100. Agace batuye ka Gramoriye kari mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu, kakaba karabonye uruganda rugezweho rutunganya aceke rwatashywe mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'ibihumbi 2023. Gusa abagore bo muri aka gace rwafashaga hafi ya bose baruteye umugongo kubera ruri kure cyane y'aho batuye. Sylvie Quadio, umuhuzabikorwa w'amashyirahamwe menshi y'abagore yo mu karere, akavuga ko iki ari ikibazo cyo kudasobanurirwa. Les lieux ont été suscités par nous-mêmes. Igitekerezo cyawo gushinga uruganda cyavuye muri twe. Umusaruro w'imyumbati ubwawo usaba ubwitonzi bwinshi kandi niwo aceke iturukaho. Hari ibice by'umunsi abaturage baba badashobora guhumeka kubera impumuro mbi. Niyo mpamvu uruganda rwashinzwe hanze y'aho batuye. Ntibasobanuriwe neza, twagomba kuba twarabasobanuriye neza kandi bishobora kuba bitarakozwe neza. Hari n'ikibazo cyo kwamamaza umusaruro aho bamwe mu baranguzi baburirwa irengero kandi batarishyuye ibicuruzwa bahawe. Guverinoma ya Cote d'Ivoire ivuga ko iri gushyiraho ingamba zo gukemura iki kibazo no guhangana n'ibindi bicuruzwa biva ku yandi masoko nk'iry'Ubushinwa, igihugu cya mbere ku isi mu gutunganya aceke. Abdoulaye Traoré ni umuyobozi muri Minisiteri y'Ubuhinzi. Turabizi ko Ubushinwa ata kintu budakora, ariko ivyo ntibiduteye ubwoba kuko hari intambwe twateye. Turi gutunganya ingamba zihera ku musaruro, gukora ibintu bitandukanye, kuvugurura ubuhanga bw'ibanze no gukora ku buryo bwa kinyamwuga. Ibi bikazotuma tugira umusaruro ufise ubwiza bwo ku rugero rwo hejuru. Igihugu cya Cote d'Ivoire gisarura toni zisaga miliyoni 8 z'imyumbati, kimwe cya kabiri muri zo kigakorwamo aceke. Nubwo aceke ifite uruhare rwubashywe mu muco wa Cote d'Ivoire ndetse n'ubukungu bwayo, ahazaza hayo ndetse naho umugore uyitunganya ho harasa n'ahahagaze ku kuguru kumwe. Tube muri Cote d'Ivoire tuze ku mugabane w'Iburayi. Dodi Uwihirwe ni umuririmbyi w'umunyarwanda akorera umuziki wiwe mu gihugu cya Finland. Indirimbo ziwe ziri muzikunzwe cyane mu Barundi mu Banyarwanda baba muri icyo gihugu kiri mu bikanye cyane ku mugabane wa Buraya. Umuririmbyi yahatswe kwiyaka ubuzima kubera ihungabana, avuga ko intumbiro yiwe ari ukuremesha akoresheje umuziki abagira ingorane z'agahinda gakabije muri icyo gihugu bamuka mu karere k'ibiyaga binini kubera kubaho ubonyene. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yaramugendeye mu gihugu cya Finland ategurira inkuru ikurikira. Gitari ni imwe mu ndirimbo zikunzwe cyane mu Banyarwanda n'Abarundi baba muri Finland. Iyo ndirimbo n'izindi z'umuririmbyi w'umunyarwanda Dodi Uwihirwe, no mu baririmbyi bake b'Abanyarwanda bakunzwe muri ico gihugu kizwi nk'igicane cyane kiherereye mu buraruko bw'umugabane wa Buraya. Abarundi n'Abanyarwanda bahaba ntibarenga 1000, ariko buri uko kwezi gutashe barura mu biteramo biba byateguwe na Dodi Uwihirwe. Yatanguriye umuziki wiwe mu 2009 mu gihugu ciwe c'amavukiro c'u Rwanda, imbere yuko abandaniriza umuziki wiwe mu gihugu ca Finland mu ntango z'umwaka wa 2020. Dodi Uwihirwe yisanzwe gute mu muziki? Natangiye umuziki kera nyiri umwana rwose, niga nko muri primaire mu wa 6 najyaga mbona mama acuranga amakasete y'umuhanzi witwa Filemo niyo mugabo
umunsi umwe yanjyanye ahantu mu bukwe hari haririmbyemo umuhanzi witwa Kagambage nyakwigendera ari gucuranga live. Navuga ko aho rero nari naraborotse indirimbo za Kagambage na Filemon nirirwa nziririmba mu rugo. Nyuma rero twari duturanye n'umuntu w'icyamamare w'umunyamideli witwa Dadide Maximo, kuko yakoraga kuri radiyo. Rero twashinze itsinda, njye n'abandi bahungu babiri nanjye wa gatatu dukora itsinda. Aje rero kudufasha atujyana muri studio yitwa TFP, ndabyibuka dukora indirimbo imwe, nuko ninjiye muri studio bwa mbere. Yamara avuga ko icamukomeje mu muziki aragahinda gakabije katumye ahaka kwiyahura, gutyo yigira inama yo gufasha abandi akoresheje umuziki. Akenshi rimwe na rimwe iyo nkatwe tuba twaraje gutura muri bino bihugu, iyo ukihagera usanga ushobora kugira ikintu kimeze nk'ihungabana cyangwa se nk'agahinda gakabije, ukaba wakwiheba rimwe na rimwe, cyane ko nanjye ndabyibuka nkigera hano ko numva ndiheba ku buryo ariho natekereje kuba nakwiyahura. Nibwo bwa mbere nari mbitekereje, ariko kubera umuziki nyine igihe kinini nabaga ndi kwandika indirimbo, ntekereza icyo ngomba gukora, ntekereza ubutumwa ngomba gushyira mu ndirimbo zanjye, wasangaga umuziki ari nka terapi umfasha. Umuziki rero ushobora gufasha umuntu mu buryo bwa terapi no kuruhuka mu mutwe. Ubu akaba asanzwe ari bitumwa ko mu biteramo cyane cyane by'Abanyafrika mu gihugu ca Finland. Iyo rero hari igitaramo cyateguwe usanga abantu baza, akenshi usanga biba byateguwe na sosiyete z'Abanyarwanda, y'Abanyarwanda iri hano, cyangwa se n'Abarundi cyangwa n'Abanyakenya cyangwa n'Abagande. Iyo rero bantumiye ngerageza kuririmba indirimbo zanjye, kandi biba ari ibintu byiza ko usanga abantu baba bataherukanye bakongera guhura bakishima, ukabasusurutsa mu ndirimbo. Eka mbere n'abamuka mu karere k'ibiyaga binini baba muri ico gihugu barashingira intahe ibikorwa vyiwe. Hervé Kabushemeye ni Umurundi aba Helsinki, umugwa mukuru wa Finland. Dodi n'umuririmbyi dukunda cyane no muri Finland. Murabona ngaha harakanye, turabona n'umuntu yoduteramisha. Abazungu bari ngaha, indirimbo twumva kenshi n'iz'abazungu, nabo bifitiye ritme idahuye n'imico yacu, bararirimba tukumviriza, ariko tuba dukumbuye nako kantu k'iwacu n'ubwo rurimi rwacu, ururimi dushobora kumva, kuko umuziki w'ahandi w'iwacu ubisa akaranga k'iwacu turawukumbura cyane ino. Dodo Uwihigwe avuga ko indoto yiwe ari ugukwira ibindi bice bya Buraya, cyane cyane uburaruko bwa Buraya mu bihugu bya Swede, Norvege na Denmark, mu gukundisha abarundi n'abanyarwanda umuziki wabo ucuraranzwe mu rurimi rwabo. Helsinki muri Finland, Alain Majesté Barenga. Umuririmbyi Doni Uwihirwe, BBC gahuza miryango, saa 12:52 ku masaha mu Rwanda no mu Burundi. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ngo amadosiye buri gihe akaba ari ibyo mbeshya. Ndumiwe koko. Urumva we ntacyo wakeka koko busho? Ubwo rero navuze nti noneho reka mbicungire. Nakomeje kubaririza nzenguruka mu tubari twose, none dore mbaguyeho hano. Niko se kunumva ibyo bintu bitoroshye. Ariko guza ibintu Stefan arimo kumukora busho ibikize. Ni saa 12:45 kuri BBC. Unoneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwireho neza amakuru y'imikino ndayahera mu Rwanda. Umukino wari utegerejwe cyane wa shampiyona y'igihugu hagati ya APR FC na Rayon Sport ejo ku cyumweru warangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. No mukino utarunogeye ijisho nk'uko benshi bari babyiteze, unagereranyije n'abantu bagera hafi ku 45,000. Uwo mukino wari wahuruje ni ku nshuro ya gatatu mu mikino ya vuba aha ayo makipe akinnye agatandukana nta kipe ishoboye kwinjiza igitego. Uko kunganya kuragumisha ikipe ya Rayon Sport ku mwanya wa mbere irusha APR FC amanota 2.
mu Burundi naho shampiyona yarakomeje. Ikipe ya Aigle Noir yatsinze Ngozi City 1-0 iyobora shampiyona yonyine kuko Bumamuru yanganyije na Flambeau du Centre igitego 1-1. Ubu Aigle Noir ikabirusha Bumamuru amanota 2. Vitalo ifite igikombe cya shampiyona yatsinze Kayanza United ibitego 4-2. Rukinzo itsinda Le Messager Ngozi ibitego 2-1, naho Musongati itsinda Interstar ibitego 2-1. Musongati yahise iza ku mwanya wa gatatu n'amanota 42. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza, umukino wari witezwe cyane hagati ya Manchester United na Arsenal ejo ku cyumweru warangiye amakipe yombi anganyije igitego 1-1. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngyumva. Kuba amakipe yombi yarananiwe kwisobanura akanganya igitego 1-1, iyabyungukiyemo mu by'ukuri ni Liverpool kuko byayiha amahirwe gukomeza kwanikira Arsenal yongera ikinyuranyo cy'intera y'amanota ajya kuri 15 ku rutonde. Kabone nubwo Arsenal yarushaga mu cyaba wayo bigaragara, ariko ntibyayibujije gukina igombora nyuma yo kwinjizwa igitego cya mbere ku buryo butunguranye kuri kufura ya Bruno Fernandes. Bruno Fernandes goes and scores. Declan Rice yakuye mu isono umutoza Mikel Arteta wizihizaga isabukuru y'imikino 200 amaze atoza Gunners kuva yatangira akazi muri 2019, yishyura igitego ku muzinga w'ishoti mu gice cya kabiri. Cyakora nta kinini byafashije Arsenal mu isiganwa ry'igikombe kuko ndetse byanashobokaga gutsindwa ikava Old Trafford amaramasa iyo hataba ubuhanga bwa nyezamu David Raya. Hagati aho inota rya Manchester United icumbagira bikomeye muri shampiyona ryayikuye ku mwanya wa 15 ijya kwa 14. Liverpool yatsinze Southampton yaheze ku mwanya wa nyuma 3-1 birimo penalty 2 za Mohamed Salah. Ni mu gihe Chelsea yigobotoye Leicester i Stamford Bridge ku kaburembe 1-0 cya myugariro Marc Cucurella, naho Tottenham igombora ibitego 2 yari yatsinzwe na Bournemouth umukino urangira zinganya amanota. Manchester City irangamijwe no kurangiza shampiyona mu myanya 4 ya mbere yo yatsinzwe na Nottingham Forest 1-0. Umunsi wa 28 wa Premier League urasozwa na West Ham yakira Newcastle muri iri joro. Urakoze cyane Prudent. Ku mugabane w'Uburayi kandi mu gihugu cya Espagne, umukino wa La Liga wa Barcelona ikina na Osasuna mu ijoro ryo kwa gatandatu warasubitswe nyuma y'urupfu rw'umuganga w'ikipe ya mbere ya Barcelona Carles Minaro Garcia. Umukino wari uteganyijwe gutangira ku isaha ya saa 4 z'ijoro ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi, ariko wahagaritswe hasigaye iminota 20 gusa mbere y'uko utangira. Abafana bari bamaze kugera ku kibuga cya Olympique ya Barcelona mbere y'uko amakuru yisubikwa atangazwa ku kibaho kinini cyo ku kibuga. Hagati aho ejo ku cyumweru Kylian Mbappe na Vinicius Junior bahesheje intsinzi ikipe ya Real Madrid ibitego 2-1 itsinda Rayo Vallecano. Real yahise ifata Barcelona ku mwanya wa mbere banganya amanota. Ikipe ya Atletico Madrid yo yatsinzwe na Getafe ibitego 2-1. Nsoreze muri tennis, Novak Djokovic yatsinzwe bwa gatatu yikurikiranya ubwo ku munsi w'ejo yatsinzwe n'Umuholandi Botic van der Zandschulp. Djokovic yatsinzwe mu cyiciro cya kabiri cy'irushanwa rya Indian Wells ku manota 6-2, 3-6 na 6-1 n'uwo mukinnyi uri ku mwanya wa 85 ku isi kuva yatsinda Carlos Alcaraz muri kimwe cya kane kirangiza muri Australia Open. Djokovic w'imyaka 37 yatsinzwe na Alexander Zverev muri kimwe cya kabiri kirangiza mu mikino ya Australia Open. Matteo Berrettini i Doha na Van der Zandschulp mu mukino w'ejo muri Indian Wells. Djokovic wibitseho ibikombe bya Grand Slam 24 yegukanye igikombe kimwe gusa umwaka ushize, harimo na zahabu. Yaranyotewe cyane y'imikino Olympique. Ayo niyo y'imikino nabahitiye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Ikiganiro cy'imikino kuri BBC Sauza Miryango. Urakoze Yves Bucyana ndetse na Prudence Ngyumva muri makuru y'imikino. Mu kubasezera nababwira ko mu makuru avugwa harimo ko hari impungenge ku cyoka kibi mu bucuruzi hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikaba kigiye kwiyongera mu gihe Ubushinwa butangiye kwishyuza amahoro ku bicuruzwa biva muri Amerika byo mu buhinzi mu rwego rwo kwihimura. Naho mu karere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abahoze ari abategetsi ku butegetsi bwa Perezida Joseph Kabila basabwe kwitaba umushinjacyaha
umushinjacyaha wa gisirikare nubwo nta mpamvu isobanuye yatanzwe ubushyamirane bwa politiki bumaze iminsi bwarazamutse kubera intambara y'umutwe wa M23 mu burasirazuba bw'igihugu. Perezida Felix Tshisekedi yaherutse gushinjwa mubanjije ku butegetsi gufasha inyeshyamba za M23, hanyuma Kabila we yahakanye uruhare muri iyi ntambara. Hano makuru yahagarariwe na Mark Niyonkuru. Mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuza Miryango. Amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com.